Ассалаумалейкум кадырман. Жалпы биздин катталчулар, Улдам Кабар каналынын жалпы көрүүчүлөрү, активный подписчиктер. Бүгүн Ош Чапалагуноо базарына келдик. Матиз баларын күтүп жатсаңыздар керек. Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3 боюнча маалымат беребиз. Биздин видеолорду аягына чейин көрүп туруңуздар. Лайктан басып туруңуздар. Анан экрандагы могул жердеги Instagram баракчабызга катталып коюңуздар. Өзүбүздүн личный аккаунтубуз. Баасы канча экен ака? 340 миң. Бул 2008 серебристый. 340 миң экен. 0559 менен 6910. Автоматтык кожный салон. 340 миң экен. Биздин Instagramга сөзсүз катталып коюңуздар туугандар. Сиздерден поддержка керек. Катталып ал жактан менин түзүлүшүмү көрүп коюңуздар, көбүңүздөр көрбөсөңүздөр керек. Маалымат сиз сурап койлу. Кызыл канча болот досум? 340 деп ата. 340. Базар канча сурап атат? 320. 320 да? Жакшы. Көрүп атасыздар, бул кызыл түстө, титан дискаларда. Анан 2008 экен. 0555 менен 43 10. Азыркы эле номерлар. Налда силерге карайбы? 3 тең, Наркысы канча? 330. Ушул номерларга байланыша бересиздер азыркы мен айткан. 330 экен анысы. Ушундай. Жакшы, бул жак өтөлү. Матиз 2 Өзбекстан. Бунун пулу канча экен ака? Басы 220, 220 идеальный состояние, да? 557 06 6086. Там дискаларда көрүп атасыздар. Реклама боюнча биздин телефон номерларга да байланышыңыздар экранда болот. Бул жерде кызыл түстө экен. 77 мен 61 84 25 2009. Кычасы канча экен мунун? 350, 350. Сиздерден таксыр. Канча экен акчасы мунун? 240. Механика экен, Корея. 0558 10 10 98 телефон номерлары. Ак түстө. Белый жемчуг. Өзбекстан. 55 менен 31 0002. Акчасы канча экен ака? 230 деп. 230, Жакшы, 230. Көрүп атасыздар, пробег 126 миң жүргөн. Сондар көрүңүздөр бар жогу жайында. Ушундай. Мына таза экен. Телефон номерларын көрсөтүп кое берейин, байланыша бересиздер. Чегимден экен, сизден таксыр. Таза экен. Кожный салон, үстүндө чехолду кийип коюптур. Чалгы экен. Сизден мага? Канча сурап атасызбы? 220, Корея экен, 2005 автоматпы? Механика. 0550 менен 87 89 13. Салондор дачайлы. Стеклоподъемдер 4 эшиктик тең. Пробег 199 миң жүргөн. Бунда көрүңүздөр сүйлөшүп. 0505 деген. 02505 деген номерде екен. Uzak öyle. 03 kança oldu ki alt üstü. 2010. 999 men 14 1993. Bazı kança eкен aka? 300 kança? 330. 330.
Навес бир катарын айлануунан чыгып кетебиз. Бул 2004 канча болду экен? Бул дагы Корея. Жакшы болду. Телефон номерлары 54 менен 58 88 39. Канча суродасың кам? 240 миң, а? Автомат екен, жакшы. Автомат екен, продастар. 194 миң жүргөн. Кожный салон. Бул жака чыгайлы эме. Сыртты сиздерге бир катардан көрсөтөлү. Баасы канча болду экен мунун? 220. 2005 Корея. 77 менен 02 0090. Ушул номерларга байланышыңыздар. Коробка автомат экен. Варианттар барбы жигит? Вариант барбы? Вариант жокпу? Мына өтөлөйлем. Бул жагында билесиздер. Навес караганда сал арзаныраак болот. Ошолорун да тартабыз. Видеону алыстабай туруңуздар. Лайк басып колдоп туруңуздар, сиздерден суранчы. Лайк басып, аянбаңыздар. Мына Корея канча экен, автомат экен, кожный салон. 2003 72 менен 53 08 28. Сизден бака, канча суродасыз буга? 220, а? 220. $220 миң сом, тугандар. Көрдүңүздөр да. Канча суродасыз ага? Матиз 1 менен Матиз 2 турат. Ылдам кабар. Бул 99-жылы чыгарылган 990 менен телефон номерлары 07 11 15. Шуга байланыша бересиздер. Экотаң сизден бака. Мынасы канча болду Матиз 1? 125. 190. Корея. Корейский автомат экен, 190. Матиз 1ден көрсөтөлү эми? Ачайлы бул жагын. Системаларга чехолдор кадалган, көрүп атасыздар. Коробка механика, пробег 289 миң жүргөн. Магнитофондор бар жогу жайында экен. Бул 190, 2003. Азыркы мен айткан номерларга байланыша бересиздер. Айландырып көрсөтөйүн. Эпс, ачайлы. Автомат 198 жүргөн бул. Салонду көрдүңүздөр да, чыкыят тугандар. Тез арада байланышыңыздар, сатылып кетпесин, сатылып. Салыңыздар. О, гүрөн канча болду экен? Сизден бака, пул канча бунун? 290, 2004 Корея экен. 708 менен 14 79 55. Кожный салон экен. Коробка автомат, көрүп атасыздар. Азыркы мен айткан номерларга байланышыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Ака, пулу канча бунун? Акчасы? 180, а? 180, бул 2002 экен. Елік 6 менен 17 08 10. Байланыш телефондору. Коробка автомат кен. Ушундай. Мал кимден экен? 2007 фарасына назар. Көгүш. Пленкадан бериптир. 120 миң сом сурап аттыр бул. 704 менен 52 88 10.
Байланышыңыздар. Мына российский транзит тұрап қойылшы. Қанша екен ака бағасы бұның? 210, а? 2006 екен. 55 менен 070777 номерларға чала бересіздер. Темный синий түсті. Титан дискаларда. Байланышыңыздар. Ол автомат дейді. Ол қанша сұрап екен? 71 менен 000808 2005. Ақшасы қанша екен ака бұның? 180. 180, а? Корея бұл же Өзбекстан ба? Өзбекстан, Россия. Өзбекстан, Россия, а? Жақсы. Қанша болады тақсырма ол? 190. Сіздерден бе? 190, а? 190. Спортивный вариант қой бұл, а? Салондарды қарап қойыңыздар. Қырғызстан. Бар жоқ жайында, а? Іштейді. Мұндан қараңыздар. Все болады. Шын қолған ба? Все. Құлттаған әлі бі? Bir көрмейсіз қайра бір жағап. Шүріп. Құлттағанда жауылат кен өзі. Құлттақ көргінші? Ана. Все. Мұны көрдастыр. Құлдам қабар. Мына шындай. Спортивный вариантта көрдастыр. Бар жоғы жайында кен. Тез арада телефон номерларына байланып сөйлесіңіздер. 2006-0558 менен 55-56. Корея қанша болды ака? 220 кемі бар. Жақшы болды көрдістер. 2004 телефон номерлары 0554 мен 001406. Байланышыңыздар бұғада. Көріне салон. Пробег 145 миллион. Ал сөйтіп тұрақ, а? Білесіңіздер. Мatiz 3 kimden ekan? O sizden mi? Kimden ekan bu lan? 2005 ken. 705 menen 88 97 97 ken. Простой дискаларда көріп отырсыздар. Салон ашық екен, мындай қылып пленканы кигізіп қойып тұр. Сізден бака, қанша сұрап отырсыз? 320, а? Бола тұрғаны? Бола тұрғаны. Жақсы. Қанша жүрді бұл пробег? Қарап көріңізші. Көріңіздер. Қанша жүріп тұраға? 210 мың, а? Жақсы, 210 мың жүріп тұр. Тико қанша екен, Тико ака? 100 мың, а? 200 мың, охо, таза екен. 200 мың. Таза Тико. Көріп отырсыздар. Айландырып көрсетейін. Matiz 1. Pulu қанша екен мұның? Ақшасы қанша екен ака? 130, 130. 505 мен 780078 2000 жыл шығарылған. Тео Matiz 1. Мынаны қараңыздар. 2004 Корея. 76 мен 66 11 91. Кімден екен бұл? Ақшасы қанша екен? Сізден бе ака? Қанша сұрасыз бұға? 200, а? 200. 200 мың. Сау екен, қараңыздар. Механика.